moi wa Mafrika TV hohle mo teng go hlompe re be go dumedise ke ge le buleleng a wena moi mo Mafrika TV mme ke hlalla go ena ka jeno ha e la go dibekeng ke tla go fatla la ya le khotla la masterata la Maseru ka jeno he wana mosotho e motle nyewen e bideng le khotle mo la masterata e kosa mo kamedi wa mehleng wa sepolesa sa Lesotho kwano monghadi Molahle le Tswepa ya dilemo di mashume a mahlano a metso go bedi wa mane mokgotlong ha ke re sekonyela mme he mosotho e motle o bile le khotle mono ka jeno a qoswa ka polao ya lepolesa le uthweng ke mo kale khetheng bua lona tjena ntate le Tswepa a thewetse ka mane ka setsing sa hlabollo ba tshwarua ka morago re le khotla leno le mobile le tokelo tsa hae tsa hore ga tse ding o tla batla be ile khotleng le phameng ka mmweli wa hae ba ne le khotla leo le sena matla hore le ka mo fa be ile nyeweng ena e wa qoswang ka yona ha re ke re shebena le ngola qosona le reng ka ntate le Tswepa le ngola qoso le re le Tswepa a ina le ba bang ba o nyewe ya bona e ntseng e tswela pele le khotleng le phameng ka morego ka maikemisetso le ka thoko ho molao o ile a gama yeo kgetheng ho fihlela a nehela moya diketsahalong tsa la 23 Matšhe selemong sa 2019 go thwe ba ne ba le mothweng ke ha mogadinyane mme he mosotho e motle ntate le Tswepa o se a tlatla le khotleng hape ka la 12 Matšhe selemong sena wana mosotho e motle le khotleng la masterata e leng wana mo re tlang a utlwa gore na ebe mothutsise moholo o reng ka nyewena hobane jwale mothutsisi e mong e ya tla sa mothutsisi e moholo o ditse dipuputswa ka ofela diphetetse nyeweng ena re se re tla utlwa gore na ebe kgatelela pele ke mofuta o feng ha re ya khotleng mo he ka 12 Matšhe selemong sona sena nyewena mosotho e motle e bile ka pele ho masterata buseletso Macpherson wana mosotho e motle re le mono fela ka nnete ka morao kokoma le khotleng mono ho tloa go seng ho fitlheletse mantsiba tjena e ne le hona ba fitlang le yena empa re fumana mosotho e motle ka mehlodi e tshepahalang manyela kwaeng a tshore e hlile o amoetswe ka mana ka tjhankaneng ya Maseru hona tlhopho ene sentse e ntse hobane jwale ho ne ile a bonahala hore dipampiri tse mo beang ka ba le khotla di malopolopo di malopolopo empa ha morao ya ba dintho di a nepahala jwale o tla hla le khotleng mono a qoswa jwale ka ha bile a hlaile a qositswe mosotho e motle ha re tle re lebelleng he hore na ebe ka le 12 na ebe o tla hla ditaba tsa morao ga di fenyeweng eno he mosotho e motle wa seng a emetse a le ka mane ka tjhankaneng o tla hopola hore ntate le Tswepa ke mong ya o ile ngwa hla ditaba tsa go ntse a batwa ke mapolesa a Lesotho mona ka polao ya eo mokale le khetheng dilemong tsona tseno tsa bo se tsedikete tse 2017 wana mmui mo Mafrika TV mo ha jwale re buang re renye wena yeo e neng re ile ra utlwa ka o tla hapelwa go yona ya polao ya khetheng e se e bile hula haholo ka dipaki tse ileng tsa kena di fana ka bopaki jwale ga ba batla le kopo mono ba buile ba hore ba reng nyewe tsena tsa bona di agole ba boele ba ke ba emela motho e ba sa tsebeng na o kae hobane le Tswepa ona ile a baleya le mongwe o thweng ke Tumelo Kgowa ba batla ke makgotla katela tsa makgotla go ba tshware hohle mo ba le hona teng mme ka jeno ke yone he o tlile ka gona ha Lesotho o se a le ditlamong o fihlile mono le khotleng a le tla tshegetso e matla haholo ya mapolesa a Lesotho mona mosotho e motle a ntlogolo mono ya sepolesa sa Lesotho ba fuputsi ba nyewe eno ya polao ya mokale le khetheng ke bona ba fihlile lena mono le khotleng jwale a le tla tshegetso eno he ya bona wena mmui ba bile ba mo thusa ho mo tataisa ho ya ka mane ka tjhankaneng ile nka hona he ka mo a seng a le ka hona ka teng re se ka lebella dintho tse pedi fela ha jwale wena mosotho e motle kapa ile ngwe ya tsona hore na ebe tokelo e ya seng ya baletswe ya beili o tla ya le khotleng le phameng a loko ba beili ya hae na tla hanyetswa ka be ke hanyetswa empa he tebelo go re boesa re tla mena le mehlala re lo ukwa gona be le khotleng le phameng ke ra bona mmweli wa hae a fihla ka dipampiri tse kopelang nyeo le Tswepa hore a emela nyewe ya hae a ntse a le ka ntle na mmui ha re mahlotlo wa nyeweng ya mapolesa ane a gobedi a ileng a hlahlela nyewe le khotleng le phameng a phephetsa qeto mothutsisi moholo ya hore a ba qose ka nyewe a tlola molao ya dipolao tsa babelaellwa ba barago ba neng ba shwele mapoleseng a hlotse mane ka selemo sa 2019 mosotho e motle ga bona tla hopola hore ho wa gahlo ya mafokisi a kana go eo mong ma bohlokwa makotoko mme he o sa ne ke la borago mehlodi ya ditaba ntse ipetsa hore
hore batho bano ba go bedi bano kaofela ba tla ba le kgotleng la Masterata Mansivadimari le Ribe ba tloswa ka dipolao tsa banna ba bararo ba neng ba shwele ditlamong tsa mapolesa a Lesotho. Re tla ke re lo utlwa gona le tsona tseno ha tse di fihla naebe re tla di fumana tsela mofuta o feng hore re rule re ntse re le sotho tsa ditaba go be se ding ka tsotlhe tse di tsala makgotleng a baahlodi a Lesotho. Moyeng Africa TV hle ha e shape fatshe ka tseba no lebeletse ka hloko ditsebe tsa hao go di eme phusela tso mahlo a hao a ntsa ya tlekotsa ka mona ka Africa TV gafetsa go bona diketsalo tsene tsa lekgotla la Masterata ka jeno empa ka mabaka a ka nete go hlutseng ga koba ke gona bana re hlella wena go fatla leo ena eo re seng go fa yona fela go sa bona beng ba ditaba o betsa hape o ka etela leqephe la Africa TV mo no apenya mo ngotseng shapo mo monaneng ya ba o like leqepheleno he mosotho e motle ka o tshwana ile hore o dule o ntso le seding la tsentseng di etsala ka go na ha Lesotho ke mophutsela tsuwa hao nna ke ndata mmai ke re le bulele ngau ke ne go fatla leo yena ke phapusing tsa gaso tsa phutsela tso ya Africa TV mosotho e motle di kgomo ha ebe e tshwe khotso.